Ассаляму алейкум, урметли телесерджилер, Милли телеканалының эфирінде хаберлер вақты студияда мен Алиме Кайбулаева Чалшам ve bugün yayınımızda böyle malumat. Devlet Şura membusları koylarını ziyaret etip problemalarını öğrenmeye devam edeler. Ahmedjit Memuriyetinin yol başçısı balabakçalarını ziyaret ete ve olğan meselelerge dikkat ayıram. Nikita bakçası 30 yıl kapalı olğan Montedor adlı Sirek ösümlükler bakçasının kapılarını açtı. Кезлевде resmi şekilde küçük ve orta biznes için новая формация teşkilatının bölüğü çalışıp başladı. Bu ve diğer malumat bizim yayınımızda. Kırı monopoliyaları ile kureş alıp bargan Timofey Kurayevni o'zini öldürmege zorladılar degen fikir bar. Kırım ve Ahyar boyunca federal monopoliyaga karşı hizmeti başının ölümü delili boyunca Tahqiqat komiteti jinayi iş açtı. Hatırlatamız, Timofey Kurayevning ölüsü onun evinde tapıldı. Uğu korçalayıcılar ile tasdiqlanmagan malumatqa göre bu yerde video tapıldı. Anda bu insan o'zini asqani butunlay chiqarilgan. Bu al şimdi ijtimoiy ağlarda pek faal muzokara etili. Kurayev yerli monopoliyacılarının ayın oyunlarını yok etmege tırışaydı. Ayralda Kırımlı nefte traderlerge buyuk para cezanı tayinlegen edi. Kırımda işke kirmekten evvel elak olgan korrupsiyaga karşı kureş ile uğraşaydı. Узловой көйінде енді бір қач ел сув yok. Оның сәкенлері кетірілген сувның бір кубометрі үшін 1000 күміш төлейлер. Bu ақтаулар өзлері хабер еттілер. Cumhuriyet yolbaşçısı Sergey Aksyonov iş ziyareti ile kefede ve ona yakın yerleşken köylerde bulundu. Anda otasil müesseselerini bakıp çıktı, çok fonksiyonel merkezde bulunup nevbetçilik meselesine rast geldi. Sergey Aksyonov kefe şehrinin başına Sergey Fomin'ge bu mesele boyunca karar almakını havale etti. Anda emde Cumhuriyet başı yerli grajdanlar için Kırım Nazirler Şurasının azaları ve çeşit idarelerinin rehberleri ile kabul geçirdi. Сейчас проверим, почему такие суммы, там, как, кто формировал эту позицию. Сейчас проверим. Но подвоз Центр, говорит, выиграли, вот 7,5 миллионов. Подвоз я вам гарантирую, то есть мы сорганизуем это месяца. Нормально и будет на постоянной основе, пока так, то есть а я проверю сейчас по документации технической. Kırım Cumhuriyet yolbaşçısı kefe memuriyetine bir ay devamında bedava suv getirilüvü meselesini çözmege havale etti. Gelecek sene şehir hakimiyeti koyge suv geçirmek için leyha smeta vesikalarını işlep çıkarmak gerekler. Ahmedjit rayonunda Kırım Tatarlar toplu yaşagan yerler infrastruktura ile temin etilmek gerek. Bu vaqtda Devlet Şura mebusları Mahmut Sultan vadisini ziyaret etken vaqtda haber ettiler. Ular bala bakçalarının koruculuğunu gözettiler ve yerli sakinler ile konuştular. Bu yerden muhbirimiz Safiye Şukurova. Mahmut Sultan köyünde bala bakçanın kuruculuğunu yüzlerce aileler bekleyler. Kuruculuk mında bir yıl evvel başlandı. Bu bala bakça nevbet meselesini çözecek. O 230 kenceni sığdıracak. Монолитные работы практически завершены. Выполняются каменные работы, инженерия подземной части, также планировка. Sakinlerinin esas meseleleri endi cami azbarında seslendirildi. 30 yıl içinde bu sık yerleşken yerde çok meseleler toplandı. 4000 sakin yaşayan köyge çok vakit bir kimse kulak asmaydı. Bu mahallede problemler var ama yol, gaz yoktur. IT'ler вообще gazını verecekler ama kaçan vereceklerini kim biliyor onu? Aslında bu yolda yaramıyor, pek yaramıyor yolumuz. Ballara aytlarmında marşrutka haberdi gene der. Былтыр yürgen edi, былтыр motel. Az yürüdü, yürümedi başlayacağında olacak. Adam az, onun için yürümeyi sevmiyorlar. Yollarını yapsalar belki yürürler. Cumhuriyet yolunun koyunu bağlagan köpürler hazayı alda bulunalar. 13 köpürden 9'u tamir işlerine muhtaç. Они признаны актами об аварийности по одной простой причине, они изношены. И паводковыми ситуациями они просто-напросто уже выведены в эксплуатацию. Мы будем обращаться еще дополнительно в Минтранс о помощи финансирования на ремонт этих мостов. Yerli gimnaziyanın hocaları xora olmağanına, sport salon episi talebelerini sığdırmağanına ve aşkhane tamir işlerine muhtaç olğanına şikayet eteler. Aynı bu mektepte Mahmut Sultan koyunun 1000'ge yakın talebesi Tuvgan Kırım Tatar tilini öğreniyor. Добро пожаловать в наш любимый детский сад. Отведайте, пожалуйста, нашего каравая.
Ой, спасибо. Хомшу бала бақчада енді 25 ел Қырым татар тілінде тәсіл алған мелепше тақымы чалышмақта. Бүтін қиынлықларға бақмадан тәрбиечілер чалышалар. Енді 40 ел бубина тамир ішлеріні көрмеген. За 40 лет, естественно, старились уже водоканализационные системы. И есть такие вопросы. Многие вопросы мы решаем своим путем, проводим косметические ремонты, поддерживаем. Мусафирлер Мамут Султан Вайдисының бір хач көйіні зиярет еттілер. Эпісі сеслендірілген меселелеріні незаретке алдылар. Қырым татарларының топлу яшаған ерлері аледа ағыр вазиетте қалалар. Принять решение, чтобы мы собрались 4-5 человек и все-таки подумали, как нам вокруг Симферополя привести более-менее такой вот приглядный вид нашей поселка компактного проживания. В том числе, конечно, и поселки, которые находятся в Симферопольском районе и, в частности, в Добрыцком сельском поселении. Мы увидели все сами, созерцали эти проблемы. Мамут Султан кой шурасы 20 миллион рублені алды. Бұ параға олар сенені сонына меркези сувағыны кечірмек кереклер. Мебуслары менлер Қырым татарларының топлу яшаған ерлері бүтін инфраструктуранен олмақ кереклер. София Шукурова, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. 2018 сенесі Алушта шәрінде реабилитерленген гражданлар үшін 70 эко-квартиралы ев құрыжылығы планлаштырыла. Құрыжылық федераль мақсадлы программаның параларына кечірілежек. Алушта шәр мемориятында ерлі кемет векілерінен топлашув кечірілді. Бе бұл объект бойынша бір қач меселелер пейда олғаны қайдетілді. Яқын вақытлары бұл суалерінің чезув еллары тапылacak. Были определены болевые точки, которые на сегодняшний день влияют на ход реализации данного мероприятия. Однако при совместном изучении пункты понимания существуют и администрации служб, которые причастны к данному мероприятию. Поэтому в дальнейшем сейчас определено, что мы будем решать эти проблемы. Рамазановлар айлесінің мескен меселесі чезілді 10 ел девамында ялныз ана времянкада яшамаға мечбур еді. Шымды есе она Ахмеджитте вақтынша ев берілді. О квартира невбетінде тұра. Айша Шулакова тәфсилатлар иле. Ассаляму алейкум, келіңіз. Квартираның кірішінде бізні Қуванчиле Қонақбай Зөре ханым қаршылай. Бұл квадрат метрлерні очоқ ел бекледі. Ғұрур иле эки одада экскурсия кечере. Мында авра тамир етілген. Одалар сыджақ ве унайтлы. Амада япалачақ иш бар. Көчмек қолай дегіл. У моего сына появился уголок свой, диванчик отдельный. Дочка тоже сама занимается очень. Мы можем даже и плясать, и танцевать. Очень много простора. Здесь два окна у меня. Здесь очень уютно нам и очень тепло, потому что у нас еще есть кондиционер, который нас обогревает, и нам очень тепло. А еще у нас очень хорошая сказка городская. Мы открываем балкон и можем свежим воздухом дышать здесь. Вся красота города видна отсюда. Да, бір айевелсі Рамазановлар дачада язлық кладовкада яшадылар. Яры кирпич или қаланған темелсіз, чардақсыз пенжерелері эски ве табан семеттен. 20 квадрат метрлік времянка олар үшін эм ашхане, эм ятақ одасы еді. Ювунмақ үшін азбарда душ ясалған еді. Аяқ yol да тамам анда. Рамазановларның бұл меселелері ақында біз язда тариф еткен едік. Когда нам показали душ, это все бойлер, и всегда у нас теплая вода, дети очень обрадовались. Она теперь мы счастливы будем, говорит, и будем жить как все люди, как белые люди. Рамазановларға вақытынша берілген ев Ахмеджитның мерkezінде ерлеше. Бұл Зөре ханым ве оның эки баласы үшін пек онайтлы. У меня тут есть свой уголок, мне тут до стадиона 5 минут дойти. Мне здесь очень нравится. Здесь все близко, куда надо пойти, там концерт посмотреть. Даже можно на балконе стоять и слушать музыку. Мы хотим сказать большое спасибо отделу межнациональных отношений города Симферополя за помощь, за то, что нам дали жилье, пусть хоть и временно, но для нас это радость. Рамазановлар Ахмеджит мемориятында сүргін етілгенлер үшін айры квартира невбетінде туралар. Умуми жедвелде 946 ерделер. Бірінші невбетте мескен летемен етілежеклер арасында 179 ерде туралар. Из репортажа телеканала Миллет мы узнали о проблеме, выезжали на место жительства семьи Рамазановых. И было выявлено, что живет в непригодных для проживания условиях. И было принято решение предоставить ей временное жилье для проживания, благоустроенная квартира двухкомнатная в центре города.
Умумен айры квартираны в бетінде бин 72 репатриантларының курантасы турмақта. Оларның тәжже мескенілі тәмин етмек үшін Ахмежит мемуриеті федераль мақсадлы программаға тәфсиелер кірсетті. Эки бин 20 сенесіне қадар федераль мақсадлы программа бойынша дорчоқ квартиралы евнің құрылмасы планаштырыла. Эки борчоқрақ микрорайонында вейкысы Ахмечитте. Айша Шулакова, Санзивадинов, Милет Ичон. Россия сегодня малюмата ентлігінің журналистлері қырымақында фейк хаберлер жедвеліні нешір әттілер. Бұ ялан хаберлерінің мөліфлері Украин зенаддашларымыздыр. Мевзулар бойле, пластилин көпірі олмаған энергокөпір, инсансыз пляжлар, ачылық чекен ярмада Қырым татарлар қырсызлануы. Мөліфлерінің малюматына көре бұ эпсі шейлер компьютер васталары или монтаж япылған. Инсанларының қырсызлануы есе севімле мевзулардан бірі. Олар әр вақыт Русияде ясақ етілген межлис тешкілетінің лидерлерінден чықа. Регион акиметі бойле хаберлерін ақықы малюмат женкі деп адлайлар. Ахмеджит мемуриетінің башы Игорь Лукашов шахсен бала бақчаларына зиярет етмеге девам ете. Бүгін шайыр башы Малинка, Золотая рыбка, Звездочка, Олененок бала бақчаларына зиярет етті. О еме кейфетіне айры дықат айырды, емде хадимлерве балалар или субет етті. Мы такие акценты делаем. Это блок питания, качество продуктов, потом общее состояние озеленения, двора, игровых площадок. Ну, конечно, заходим в детские, скажем, группы, смотрим, как дети занимаются. Но, в общем-то, в саде нормально все. Я ничего не вижу каких-то особых вопросов. Люди на своем месте, территория, видите, озеленена. Айрыжы мемуриет башы қайдетті ки бүгінгі күнде яңы модуль бала бақчаларының құрыжылығы үшін топрақ дамарталарының араштырылуы девам ете. Бүгін концлагерь Красный адлы мемориаль комплексінің скверінде тереклер сачылды. Бұл акция халқара фашизм, расизм ве антисемитизмге қаршы күреш күніне башланды. Енді бұл комплексны 39 тереклер ярыштырacak. Тәфсилатларны Лилия Виджат біле. Тедбір мемориаль ишаретке гүлчемберлер қолвындан башланды. Sonra топланғанлар алиянын темалыны қою башладылар. Писарди Эрик Теряга, тантаналы ве фажиялы тусу олған чух йыллық директор. Энді бұ фиданлар тек өсімлікде гүлір. Энді бұ эбедилік тымсали ве тарихының фажиялы сайфелер ақта хатырадыр. Мы, как мусульмане Крыма, скорбим о тех жертвах, которые, к сожалению, пали от рук фашизма. И молимся, чтобы никогда подобного не совершилось. Бу ерде фашизм курбанларына экинчи мемориаль комплекс яратылacak. Улуу Ватан женка деварында бу ерде шитле жинайтлер юз берди. Бу сене экология йылы олганы себебинден халкара фашизмге каршы күреш күнү мемориальны ешилетмек айрыжа тымсал ташый. Было решено, что каждый член палаты приобретет дерево за свои деньги, и мы организуем здесь посадку. Это будет память о том, что и общественная палата внесла свой посильный вклад в оборудование этого мемориального комплекса. Жимиет палатасының бу ерде тереклер отуртмақ қарарына Крым акиметі қол тұтты. А высадка деревьев, на мой взгляд, самое благородное дело. Ну, хорошо на свежем воздухе, вот все впечатления хорошие получают. Мало того, озеленение, оно в принципе украшает любой поселок. А здесь еще это дань памяти тем, кто погиб за эту землю. Шымдыки вақытта мемориаль комплексның экинчи бетінде құружилық ішлер девам етті. Комплексны кен ішлетмек планлаштырыла. Лилия Виджат, Аким Бекиров, Милет Ичон. Қырымда ананеви олара харакси форумы кечірілді. Мерасимнің мевзусы іштимай вақытта саясет везасы, девірлер диалогы ве несілерінің қиметлері олды. Форум Академия мұнақашалар Русия инкишафы бойынша яңы тенденцияларны ве эмде дүния саясет, иқтисадет ве іштимай меденет процесслерні огренмек үшін кечірле. Мерасим эрсене экі сефер майыс ве ноябрь айларында кечірле. Санкцияларға бақмадан 33 харакски форумға Қырымға 10 девлеттен 100-ге яқын іштіракчы келді. Олар эпсі малюмат қамачавны бозмаға істейлер. Емде Қырым Жүмхуреттен чешет түрлі салалар бойынша ишбірлікте çalışмаға азырлар. Сегодня запланировано подписание соглашения Черноморского информационно-аналитического центра с Институтом сербской культуры Приштины. Мы будем обмениваться информацией о том, что происходит в Крыму на данный момент, чтобы, соответственно, они дальше могли уже рассказывать из первых уст. Каждый их визит на полуостров, он в той или иной степени приближает к отмене международных санкций.
Кезлевде ресми шекілде күчук ве орта бизнес үшін новая формация тешкілятның бөлігі чалышы башлады. Эвелсе бұл регионда тешкілят векілік оларақ чалышайды. Тантаналы тедбірде Кезлев бөлігінің елбашчысы сайланды. Боқта тәфсілетлі Жанна Риман Тарсинова. Новая формация тәшкилаты Кезлев шер шурасы арасында ишбірлік ақта меморандум имзаланды. Бұл иш адамларының меселелеріні тезде чезмеге ярдым этежек. Я думаю, что наши инициативы через действующее местное отделение предприниматели смогут доносить более оперативно и находить отклик. Тантаналы тедберде Кезлев бөлігінің елбашчысыны сайладылар. Бұл вазифені тәшкилатның азасы Денис Тарантин эда этежек. Ось фаалиетіні «О добрые дела» адлы ань-аневи акциядан башлаган еді. Я хотел бы вручить сертификат на приобретение учебных материалов в размере 10 тысяч рублей муниципальному бюджетному дошкольному учреждению «Детский сад номер 14» в Воронеже. Ну, мы тут тоже затеяли там большую реконструкцию. Кезлев бөлігінің елбашчысына новая формация тәшкилатының рейсы адрес табло бақшыш еті. Тантаналы суреті МД офис açıldı. О эскадронная зохағында ерлеше. Якын вақытта дабыр бөлік açılacak. Бұл енді Қырымды гілді. Ростов вилаяты olacak. Кезлевден Риман Тарсинова, Вера Миль Хисматулин. Милет телеканалы. Никита бақчасы Монтедор адлы Сирия көсімліклер бақчасының қапыларына açtı. О 30 ел девамында мұсафирлер үшін қапалы еді. Бұтын дүниядан кетірілген 9000-ге якын экзотик өсімліклер айретте қалдырған шейлер жоқ. Бұл ерден мұхбирмаз Арзы Хасиянова. Ура! 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 Дорогие друзья, парк Монтедор Никитского ботанического сада открыт! Бір сәние шерит парчасы әллерде веняет чоқ бекленілген ачылов. Арекетлер тезлештірілген кыбы. Бұл муеттен бақча ұнытылған 25 ел артта қалды. Бұл енді тек тарих. Океағытта вехадимлерінің хатырасында қалajak. Бүгін Монтедор бұл 9 гектар уникаль өсімліктір. Бүтін дүниядан кетірілген бинден зияда экзотик өсімлік. Привели все в порядок, что восстанавливается. Наше детство, наверное, восстанавливается, потому что тут прошло, да, мы ходили, ну вот, вон дома видны отсюда. Сонки учил девамында бақчада реконструкция кете. Бір вақытлары Дженет көшесі олған, ер чекір асыр девамында бақылмайып қалды. Шынды енді 2200 метр елчық тамир етілді. 116 тонна чөплік чықарылды. Көпірлер, теремет деварлар вехавуз ғайырдан тікленілді. Камере яныдан құрылды. Оны яраштырдылар, мында енді деңіз көріне. С этой беседки открывается вид на море. И, собственно говоря, этот вид в комплексе с этим средиземноморским садиком создает элемент такой субтропического сада, элемент, способствующий благоприятному провождению времени. Алчақ ве юксек бір яшлы ве ярым асырлы. Бір вақытлары Япония, Мексика, Кипр ве атта ұзақ Америкадан кетірілген өсімліклер Қырымда осевінде өскені кыбы өселер. Севкоя дендерон гигантская красавица Калифорниядан келген бұйықтен бұйық дүлбер терек. Ливан эмен терегі Қытай арбыч терегі яда қысқа инелі седір терегі. Бұчы шыт те Қырымда осе. Сізге ақықый эстетик зевк бағышларлар. Ходить, наслаждаться, спокойно смотреть, любоваться видами, слушать музыку, видеть краски осени. Это очень здорово. Одно из самых, мне кажется, любимых мест для ялтинцев в будущем. Бахов мейданындан Ялта көрініші 20 метрлік юксекліктен ялыға урылған далғаларының сесі. Батаятқан күнеш земінінден секірілген юнус балықлары. Бақчада кезінтінің сонында зияретчілерні мұна бойле дүлберлік беклей. Арзы Хасиянова, Айша Шулакова, Иван Евдокимов, Миллет Ичун. Пушкин адына меркези китапханеде қадынлар алема адлы амели сүсле санат сергісі açılды. Бұл Қырымның чешет районларынан келген 100-ден зеде Қырым татар уста қадынның ішлерідір. Бұл керамиттен япылған шейлер, нағышлар, феслер, Құран қапылары, ресімлер, бейлванлар. Сергі алемі Нисван адлы Қырым татар милли меркезі ве арзы мечмасы муаририетінің қол тұтывы еле өткерілді. Сергиде Алиме Гусейнова, Оля Белли Бзын Уста, Хатиджи Юнусова, бұл Ахмешеттен келген чол қадынлар, умумен 150 ішлерін көстерділер. Бұл чешет түрлі саларда чалшалар, о қадар истидатлы, о қадар Улибір иджатның, улибір истекнен оғрашан қадынлар, бет оларға қол тұтмаға керек. Выставка такого плана
у нас проходит первый раз. Эта выставка сейчас продлится 3 дня, а на следующий год в декабре месяце у нас выставка будет уже месяц. То есть как раз будут еще работы, может быть, еще какие-то мастерицы присоединятся к этой выставке. Шымдылык бу эпсі малюмат саат 21:30 есе кележе хаберлер информацион программасына Сана Бибулаев или Хачарманас. Бізіле олыныз ярынға қадар сақлықнен қалыңыз.